Kumsaka zakua somsari le pani khan Mizo District Council chu Union Territory lankai ania chu mirual chuanin Mizoram chimlama nam pathum lai marale chakma chu ti hun laya poi lakher chakma ti te chu Autonomous District Council ran thewa da ania hun engam mochen poi Autonomous District Council tia kalpui ani nuwa lai Autonomous District Council tin thak ania hemi chungchanga hian mi puilam ten thil riat fia tok lo le riat chian tok lo engeng mo hi a om ve kan riat wangin tun huna hian puti chal hing luaya Arts and Culture Officer lai Autonomous District Council longtlai chu office kan han lenga anin hun thatak mai min lo siam saka engpo ni se sar poi Autonomous District Council atranga lai Autonomous District Council anin thak chho dan vel le khami poi nam ti le lai nam ti chungchanga po ni sela mi puitena kan riat fia lo eng mo za thi nangwa tring kan riat fia thei kan ringa khoi takin min lo thil fia ta che ole lo me poi la regional council kha Mizo District Council Union Territorial lankai ani khan April ni khatsang ga zakwa somsari le panni a khanin PLRC ka di poi la regional council kan ti kha region pathuma ron then phok maya poi region la region le chakma region poi chu headquarters longklai ania la chu saiha nia ti chuan chakma chu chongte Kamalanagar tia an thak tak kha ania chutatang chuanin ni somnile pariata kha regionin kan oma te chuan April ni somnile pakua a khanin khang region ho te kha autonomous ron pe in poi Autonomous District Council Lakher Autonomous District Council Chakma Autonomous District Council ti in ron data a te chuan hun local zela ram nuai lamak kan ho tu te kan rammu te pulal deng le ho ten ron chuaka pulal deng a chief minister ni lai khan kumsang ka kwa somriat le pariata kan pu el chinza tuna chuan kovela om talova ani khasi mani lai ni ya ani chuan in December ni som le pa ruka khan mitain khria a sang ka kwa somriat le pariata khan the Mizoram Autonomous District Council Constitution of Conduct and Business Rules sangkas kosum serile pali para 29 clause 1 and 2 in tuneina apek angle 6th schedule to the Indian Constitution Amendment Act sangkas kosum le pariat part 3 appended to para 20 tlochanin achunga para 3 a table somnina poi Autonomous District Council te minga poi tina apia nga lai ti man phalsak na chu April ni somnile pali sang khazakwa somriat le pakwa khan aron chuak ta order ti chuan May ni khat sang khazakwa somriat le pakwa tang khan poi ti aya khan lai ti manania chu tatang chuan lai Autonomous District Council ti in vointleng hian lo omta ani tun ma khanin mizo ramma hian in chimle marte namle namten lo in do ve thina chimle marte lu seile poi in do lai te khanin poi ho hi an mani chak kho chak chuak vek kan nia chu wangin an hoi sin an kol sen em maya lu sei nam tam tak khan an ngam lo ani tin nam tam tak le mi ring tam tak poi lal ho kha tlan khom nan ten lo mang thina chuti lai chuanin in do na mun an out om ke hi pote kani khonge an ti thina an in ro sa thina chu pote chu keite sakei keite ti na hi nia chu tarang chuanin pote ti kha poite ti a hriat hi kan ni nge nge tun nu a hianin ke mani hi lai chuak lai kan ni ti hi kan Autonomous District Council minga po put to wang hian
an dam ang chuan in lai kan nia amara chu India constitution a khanin hei helai hianin kan hmuwa heta hianin tribal list an ron siama chuanin constitution schedule tribes order sanga zuwa somnga a khanin para somle paruk na dota khanin somle pasari na oma chu chu para somle pasari na Mizoram tribal ho listen siama chon chakma hi number 1 an oma tun theng hianin constitution ai chuanin somle pathum na a poi ti alani amara chu lai autonomous district council soina he chuan lai ti vek kan nia tin an namate po hi lai ti vek kan ni ani ti chuanin voin thenga lai autonomous district council loading a he constitutionally chuan a chunga te khuanin order sanga chu somnga order kha chuanin poi ti ania kha te chia kha la amen lo ania 125th constitution amendment a khanin Rajya Sabha amendment proposal luta khanin kandu lo le kandu angjong bel theina hun min pe kamin ko lai khan kanhan committee via Guwahati ate kan kala parliamentary standing committee khan ke po katel via meeting khan amero chu hei kongro suchi alowaniang kan demand ang te chu alo la lo thingri lo ani